So welcome back once again in this yet another video. So this is the continuation of the same chapter in class 12 geography, world population distribution density and growth. So यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौं आज भनेदेखि चाहिँ one of the important topic that is demographic transition. So first thing यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ demographic transition भनेको चाहिँ के हो? Demographic transition in simple sense it means the change in the pattern of population growth or population change. So demographic refers to related to population, transition means change. So demographic transition theory is the theory which explains the pattern of population change in any area. So यसमा चाहिँ the pattern of population change according to demographic transition theory goes like this. Any society is or any society goes through, any society, any country goes or moves through these different phases. So यो theory मा यसमा 3 phases are there. According to this theory, 3 phases are there: phase 1, phase 2 and phase 3. So first phase मा when the society is dependent on primary activities, when it is not very much developed, जस्तै primary activities हरुमा agriculture and the related activities हरु हुन्छ, त्यस्तो खालको society छ भनेदेखि चाहिँ the population pattern will be like this. There will be high birth and high death. Death rate will be high. किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मेडिकल फेसिलिटिजहरु हुँदैन, then the variable food supply will be there. Food supply पनि continuous राम्रो खालको हुँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि र प्लस मेडिकल फेसिलिटिजहरु पनि राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेथ रेट हाई हुन्छ र त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि चाहिँ बर्थ रेट अल्सो रिमेन्स हाई इन द फर्स्ट फेज. सो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको फेजमा त्यो खालको सोसाइटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि द पपुलेसन रिमेन्स ब्यालेन्स as birth rate is high but death rate also is high. त्यसो गर्दाखेरि both the birth and the death rate high भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ population त्यति सारो बढेर जाँदैन. In the second phase, when the society moves towards the secondary activities or like industrializations हरु हुँदै जान्छ, अलिक डेभलपमेन्ट्सहरु आउँछ, त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ because of the proper food supply, अब चाहेको जस्तो फुड सप्लाई पनि हुन्छ, प्लस त्यहाँनिर मेडिकल फेसिलिटिजहरु पनि राम्रो हुँदै जान्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ डेथ रेट चाहिँ त्यहाँनिर लो हुन जान्छ. सो दिस एल डेथ मिन्स लो डेथ रेट विल बी देयर बट द बर्थ रेट डज नट गो डाउन. बर्थ रेट रिमेन्स हाई. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब भर्खरै सोसाइटी चाहिँ अब डेभलप हुँदै जाँदैछ, इन्डस्ट्रियलाइजेसनहरु हुँदैछ, त्यसो गर्दाखेरि एकैचोटी बर्थ रेट चेक भइहाल्दैन तर डेथ रेट निकै नै कन्ट्रोल हुन जान्छ. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो फेजमा आएर चाहिँ पपुलेसन increases rapidly or you can say population explosion happens. So यो phase हो actually जसमा चाहिँ population एकदमै बेसी बढेर जान्छ second phase मा. Then comes the third phase when the society moves towards the developed stage, that is अब त्यहाँको most of the activities are related to tertiary activities or quaternary activities जसमा चाहिँ सर्भिस सेक्टर्सहरु ज्यादा हुन्छ. That means developed kind of society भयो. यस्तो खालको सोसाइटीमा चाहिँ again what happens is that the death rate is controlled because of better medical facilities. Then because people know the difficulties or problems caused by the high population, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ birth rate पनि यहाँनिर चाहिँ चेक हुन जान्छ. As the society develops, birth rate पनि चेक भयो, लो भयो र डेथ रेट पनि लो भयो. सो यो सोसाइटीमा आउँदाखेरि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन फेरि कन्ट्रोल भएर जान्छ. सो these are the 3 phases which are explained in the demographic transition theory.